Amali kamolai ba piti sokme haksi balang ulapan mena basyan on sataino ya kayeng jong ka New Life Rehabilitation Center kabahap apo jong ka jingkmi jong KGP sinot sabngi hamolai moro kabadan markhap bat ke Reverend Amir Kha School for Disabled katkum ka jithu jong ya kani kayeng ontai nak skim jong mentirang ba kajala konrad ki sangma rengkat bat ka skim amali Kumun skudo ba ka New Life Rehabilitation Center kadai ka jaka ba kisumar bat selok ik balangop bat kerni ha ka jingdi basniu Hakani kasi ka jingjurep ladan lang Reverend N.M. Yang Rai Director ka Urban Mission, Reverend Kibi Snaitang Executive Secretary in Charge MED, KGP Sinot Sengi bat ba SS Marwanyang Konselo Urban Mission. Kita ki pastor ba ajingkren kila ai khublai bat panpau ya ka jingsongu halo ka jingsim kia o meli ka molai ba piti sokme habai dei bat kani ka project.ท่านบันนี้เลยนิสัยเลยนี่กำลังบ้านิสัยแต่หมดที่คอนเซนชันเลยกี่กำลังคอมเนี่ยกับบันอายกำลังตะกี้ก็จิงสมาร์ทนั่นแต่จงกี้ที่ยังก็มันตาฮีนะครับให้ก็มันตาการลองยังก็นี่โปรเจกต์ฮีกันลองฟังกินเทรกันลองกินซังชั่นพิซซ่าลองนักเรียนชิปมันนะนักเรียนกับมีเดสกิมที่นักเรียนก็จงอ่ะกันลองกันนำปัดองกันนู่บังกันบุกันบุลองหากับมีเดสกิมini peishwa kan nu shi minister sanction shi minister e kabanga don ong ga ni por matang astu na le u num la ga first phase unum la than ni ga ban ju ai khambon te bo ya ni ga project ya ni ga yeng shen ngi sastang no hadi mang le yo ga jing ti lu shi minister bon mang kata lang hadi melamang lu shi minister man ga le ng jongam shi mang lang te ga mut ka long ba ni ga project ya ga mentang ngi stang mentai ya ga ni daga scheme jo shi minister rekat ka emide scheme ga bade ga jong ka bade na ka jonga kadang balai bangi ini yo sedang rekam kadang ba lak kumno ka jitmu ka bana ka yang jongka KGP snot sabni lang director jingi berjong New Life Rehabilitation Center nak yang iru ka long bay na in kanun sa komen ka dang step secretary ru ka project ka ba snot ka labo ini yo patrekam de idong ka jigmen ka bakhraw kalau bakal ka project hi ka omene yang lapanan kam daga jong pujo base na jong play ini yo kon sedang par ini yo ro nak mendo kan ban ai ka di syakri ba hatam dia ka singi ka ban nak yang hade malabiang na sedang yes baje ka singi ka ban nak yang siben ngata kwa mo siben sta hin wan ban bu yo function stone kadang nak yang i ka long ya kan ka jilong di mana jaka parang ngai skam habo siben sta wan nak yang uru unang yo ka long ya ban beteng ya ka pisa ka bon ai ka long ban ai ka syaka kamot syaka di ka project ka jongi akan digapor kata modern nak yang jonga kalong ba shen itu sedang no nak no ya kan project par hadim ban dan sa dan labiang no sa dong mau menen nak yang pastor kadang kam ngin tem show forest bangin forest kalau ban makin pom gede yang gimana kiwi jon kam ngin kiwi jon kam kalong bangin le de da kalong ki ba lagi biang kibit kalong haulu tulang gimana ngisiop penyeng do ini penyeng do kalong ya kan project kadang ba kalong gaji mentoy nang salang hi poro